Shout out Bugs Penfo, Sergeant Soul Studio, Dave Patriarca Studio. Wala linong. Gwapo dyan na naka-helmet. Magagapo. Nalapunta ka ron, mag-vlog tank, may Kawasaki Cream. Kung kauban ka ron, 650 o Semento. Madulabit na ako. Dili naman tayo na matumbay, sitpa ko. Init kayo ba? Ha? Init kayo? Isa may golf park, walit ko 3 off. Okay, natin na dito. Layo na tayo. Doon lang yung torque. Pinaka-right, no? Tama? Sa may tulay! Sa tulay! Sa tunga-tunga sa tulay! Puraray mo! Diyan na salat ko! Dami ko nga, pag-shop, makapin na ito. Tara! Nabili na ito nagamit. Ikaw lang una! Kamay man! Lagyan lang kamay.
Isa ka bro. Divide na lang bro. Sige isa lang. Ano eh? Mag-dua, okay na? Sa pagkakasala. Na mo puso. Pusa? Wala pusa. Wala ka buhat rin sir. Tala tayo. Ha? Ha? Cover na mo. Smack. Basyo. Get moto. Asa dapat bro? Dire. 135 bro ah. 185 nung dia. 5 na lang. Ito? Kami karon sa Coastal Road, Davao. Mag-shoot sa mga karon si Dave. Credit kang Dave. Nadapan may vlog. Ha? Nadapan may vlog. Ayaw. Todo na mo ko. Lain ang gikan, tagong ka di gikan. Gaya, taga-tagong pa. Shoot, shoot, shoot. Fastest X-Max in the Mindanao. Oh, fast time. 60! Matalo. Superman. Superman X-Max eh. Dali. Superman ba? Piyong na. Piyong. Saan? Diba? Wave runner. Jet ski no. Wave runner kay dako jud. Ay ikaw bro, wala ka ni picture na natuyok. Matuyog lang after. Na ilang page sa description kang Dave o kang Bugs. Shout out. I-plug imong studio, imong page. Shout out Bugs Pen Photo, Sergeant Soul Studio, Kuan Nice. Coffee, and Dave Patriarca Studio. Oh, nasa description guys. Ano dito? Ana gyud lingit gyud. Kuyaw eh. Murag na sa Bangkok oy. Wala linong. Makagwapo dyan na naka-helmet ba? Butang yung pulmon sa likod niya. Makagapo. Record.